clear tu le ngai thla tu te nilai ni chibai le vek ule abul tran na tan nak tu khi Christmas ni te ani ya chumi tu le choroi the ni te ani bok awangin nak tu le chukaron da theidon lawa in mishia thiam na ma sign kan dil ani ye in rin ni lama ero ronda le sham kan tum anga kar le lama tang chon kim chang tak te point kan da le thei tur anga yang o tun tuma chon ni san in khe result train bul kan tran anga chumi sowa football thuleng te kan thlirin kan ngai thla ho le bok don nia ni zana in khel monam takain EFL Cup Carabao Cup ti kan hriat lar zo quarter final in khel nung bera Arsenal team an chak shrama an king pui Crystal Palace penalty peta an neya semi final an lut Emirates Stadium in khel monam taka hian Arsenal hian goal shot tum som pasari an neya Palace hian goal shot tum ruk nei thungin in khel pumpui thliara Arsenal team an chung nung zo ka an hun thra nei mangtang kai deu phei se chuan gol khung thei treu na hun thra an neya ma se gol khat bak an khung lawa chu po on goal ani nge an chak lo teu hle tinani chu in khel munam taka hi minute thum na leka Martinelli ball pek thatak atangin noni madwe ke chon hun thra anei nga la ma se goalkeeper Benitez chon thatakin alo dan sak minute somni pangana Martinelli chon veilam sir train ball thatakin atho luta du thu sam ani Jesus song gola tauma se Benitez bokin thatakin alo dan sak le minute somthum pathum na mateta ball pek fing tak atangin edien kete chon aklap hlui laka gol khung theina hun thra aneya ma se kepa arizabalaga chon alo dan sak thahle minute somthum pasari na madwe ke sim sak atrain Jesus san hun thra anei le ma se Benitez bok apal tlang zo lo le ane minute somsari pakwan na Adam Horton a through ball pek thatak atangin mateta chon hun thra anei vele ngala ma se ni point kepa arizabalaga chupal tlang zo lo le hian hemi an counter tang hin Arsenal hian Jesus mangin hun thra anei le ya ani po hin Benitez apal tlang zo lo le ane keeper an chet hadun le minute somriat na goal alu tange nge ya Bukayo Saka corner chui atangin Calafiori chon gola atau netline chon lo dang perin ball per phai hi timber chon gola apet ve leya apet thatok lo Marcelo Rickson anlama atilut pala Arsenal in own goal mangin sikhat fain ma an hruai he goal hi an chakpui mai don ni te point alang mana ma se hun pek bel minute som ko pangana Adam Horton chuan velam sir tang free kick aron pet chu lerma chon gola tau Kevin ma gai chon chiang zetin hnai set so ta gola apet luta an sipur asut hun pa ngai zavin extra time khel aniya minute za panina Declan Rice on goal khung theina hun thra anei a goal shot thatak chu Benitez on thatakin alo dhan saka gola alut man teu hle nge hun pa ngai zawin penalty manga achak jok zon aniya penalty peta hian Crystal Palace tan mateta Deveni Will Hughes Borna Sousa Jefferson Lerma Adam Horton Christian Usheten penalty unpaid goal la Logrik anlamati lut pal tu chuan veilama chuyin kepan adan sak thung ane Arsenal team lama Martin Odegaard Declan Rice Bukayo Saka Leandro Trossard Mikel Merino Ricardo Calafiori Joren Timberle William Saliga ten penalty hi unpaid goal veka goal riat goal sare ne na changin EFL Cup semi final anin pet lingta ane tihan semi final in machon tur te po anriat kimta semi final a hen City le Newcastle United te in machonin Arsenal le Chelsea te anin machon bokang inke result lam chuka santai la football thulenga lut chhawele donang o tunrum cho Ernest Slot thu soi tangin bul tranta ila Ernest Slot chon Alexander Isak chungchang anzo na chu ron changin Slot chuan tundin muna anihi athalo tak zeta season top ma chon alokir theingai ka be sei tlat ani football a hi chon thil soi thiam ahar sa thrina Adam lo hun chung tor po tundin muna kan soi thei ri lo ani season top ma ero chon aron kir ngei ka be sei tin asoi Slot chon soi zui zelin club thar izom ani chuan thil har satak i ma chon thrin do na chu Isak po hian ama chon mek ani
player quality nei thatak ania kan team a po mi tangkai alani chhozel bokang chu kan clear chhodo na season top main kan team a aron kir ngei ka bei sai tin a sei zui bok Alexander Isak hi kan hriatang khan Tottenham Hotspur nen anin machon tumin goal a khung na kong a in hliama Van de Ven chon chiang zeta tlo hin akeru atiak ti mu chu ani nimin lama khan hlotling taka zai ani towa a hliam ron dam hun ture ro soi thei alani ri lo ani Rafinha point thu thar ron nei vele ta hin tun hnaya media ten Rafinha chungchang hi an soina sa khop maya Ballon d'Or le alan lo awang hian soizui atam hle hemi chungchang hi Rafinha chon ron chang le tin Ballon d'Or te the best FIFA award kan ti angchi te hi ka ngai to velem lova karil ro poimo ber ani velem love kamishing bishin na hian thil poimo tam tak an oma chung zinga chon apoimo ber chu Ballon d'Or te the best FIFA te ani lem lo ani poiti na po ka nei lem chuang lo tin Rafinha chuan asoi Ruben Amorim point thu tharon nei vele ta hin Fabrizio Romano atarlan dan chuan transfer kong ka loin hong le tura Amorim hian mithar senglu antum ngei thu asoi tatlat mai Amorim chuan lo ngak phot ula mithar chu senglu kan tum nge yang hun rei lo te chunga ta na lo na ho tur kan ti ang chi te khalak lu kan tum don lova player thasa senglu kan tum don ane long term player kan hanti ang chi te hi tun din hmona chung kamel to lem lova a thasa kan team ta na ron thangal tur senglu katumang ti hin Ruben Amorim chuan asoi player no pangte te mel atum lem lo tin ani chu Pep Guardiola point ni jang khan thu thar ron nei le ta hin an player te thaw lo tura ati chungchanga an zona chu achanga Pep Guardiola chuan hemi chungchang hi soi atam khop maya ani na taka chuan ka player te ka khuwa khir bur ani lem lova Christmas hun an mang do na nom ti takin mang se kei point ka du ane Christmas nia phei chuan thil te po an ei veng chu sa te tin a in lam chi te po an ti nge yang ma se chuta chun an ni hi aning control angai don ane a chan chu kumdang ang lo takin Christmas azo huna game poimo Nottingham Forest kan khel ngal don na chuta chung kan player te kan buk le vek don na ama aya lo rit te chu Forest ma chon tur hian an zin don lova helai muna city muna hian kan stadium hin an omang ti hin ka soi ani hei hi thudik ani player te hin in control an mamowa an ti vak hi thil tru lo tak ani Christmas hun nom takin an mang theya thawbel lo point an mang thei le in ka ria ti hin pep chuan asoi tun naya football player ten YouTube channel nei anin ti mu sup maya chung zinga chon lemin yamal po aron tel vele ta lemin yamal ngai sang tu te tan chuan a YouTube channel a subscribe thei ta tinani chu niza nama khan lemin yamal hian a YouTube channel chu aron tlang zara heta hian euro wa friends laka goal a khung tuma a ball te po aron show off nge ani hemi chungchanga hian lemin yamal hian soizui atitam view maya ani hi field chung pialama apon lama hian a chetlana sa angreng khop maya tune YouTube channel asiam hitul kan ti hlomem le Steven Gerrard point thuthar aron nei vele ta media ten ankom na Liverpool team enkol adule dulo chungchanga anzona chu achang Steven Gerrard chuan engtiklai point Liverpool team mangai tu kania tun thleng point Liverpool fans kalani reng ane he team enkola team kai hruai chhote chu kathil chak ber ani nge ye amai ro chu tun din hmuna tlap enkol tu an neya hei hi kaza hle Liverpool team enkol kadu wangin slot hi che chereng se ti karil ruwa aum lem lova he team hian hlotlin na changzel se kadu thu sam chu ane engtika emo chuan ka hun hi alain her tura kanga ya Liverpool club ro pui hi engtika emo chon la enkol ngei chu katuma lom ti hin Steven Gerrard chuan asoi English Premier League club Arsenal ne na soizom hlo mai Leicester City player poimo Jeremy Monga point du tu nei ro chho zelin Championship club Leicester City tana inland mek Monga hi City le Chelsea te pon senglu andu thu an soi vele tatlat mai team tokin atarlan dan chuan transfer kongka loin hong tura Monga hian tlap thar anei ngei turangai ane
Court of Saitin Atarlan Danin Manchester United chuan Ruben Neves chu anchan arinom chhotran ta khop maya hi chu puitu anom don lo emoti la yin nizang khan chu puituero an nei thu puan ane Premier League experience nei tha mai Wolverhampton tana loin lanto Ruben Neves si tundin mona Newcastle United pon senglu andu thu anron soi vele tatlat maya ahmalam hun tur hi achiang lo hle Ruben Neves hlut na hi Euro mak da doi som panga tanga som ni vel ni turangai ania Al Hilal lam point chotir an phal turangai ane January transfer kongka loin hong tura Ruben Neves Premier League akir ngei arinom Spanish media ten antarlan danin Vinicius Junior malam hun po achiang lo chhozela niza namakhan Brazilian forward hi Real Madrid chong contract har anzia pui thei ngei don le don lo an soi thei lo thu ti chiang ta hian Vini po hian amalam hun tur a hriat dri lo thu a soi zui bok hetiang ani ta ga chuan Real Madrid ta be sei phak ta lo mai Real Madrid ta po tlatlum zui to lo kan ti thei tur Vini hian tlap thar azom arinom chho tran ta hle Barcelona team tana inland mek an player poimo Pedri point ni sang khan thu thar aron ya Kumin UEFA Champions League season kalmeka champion theitura arin te chu aron soi Barcelona midfielder Pedri chuan ani na taka chuan kan khen na team hi champion tur chuan kan du pui threwa ke point kan team hi ka champion pui thei ka in be saya ka tum ngei bokang ke ni kan ni lo ero chuan Arsenal team hi an thatok hle hin ka ria a champion thei turin quality po an nei bok anni bak kan soi le don ani chuan Paris Saint-Germain te po an tel thayang chu champion lai an ni ya champion le theiturin an ni hi an thatok view boketi hian Pedri chuan asoi United team tana loin lanto an legend Paul Scholes point ni sang khan thu thar aron nei vele ta Anton Semenyo chungchanga an zone chu changin Paul Scholes chuan United team hen Semenyo hi an mamo lawin ke chuan ka ria han enta ula Tundin hona Brian Mbeumo, Matthews Kunha, Amad Diallo le Benjamin Sesko te an nei meka Semenyo hi senglut se khoi hmuna nge antlanti rang team ti boy thei mai turnia ke chuan ka ngai ane wingback kan hanti angchia te ani hi chhor thei ani kabei se lova a kheldan enta ula tlarmalam pui ngor kan ti angchi chau kha ane chuwang chuan United thian ani hi senglut ta se an boy pha jok lein karing ti hin Paul Scholes chuan asoi Lona United team chosan Napoli tana khel mek Hoyland Point Super Cup an choi nu khan Twitter kal tlangin thil ngei om deuh United tana ngei om deuh turin thu aron post khau mai Hoyland chuan Super Cup an champion nu khan Twitter kal tlangin a trophy choi lai lem hi aposa captiona thutluk na diktak ka siam ta in ka hriatin Hoyland hian a tweet ane aum zia chu United team a chhuwa sana Napoli team lona azom kha thutluk na diktak ani ti asoina ni turangai ane hemi hi United team tana loin lan to tho Scott McTominay chun aron rieka nui lai lem pathum te po aron da ve nge ane United team chhuwa sana Napoli panten antifu khop maya Super Cup no moi choi der to hin United team ero an la tal boi tluang zel thunga an du lo player teroin trophy an choi chho deuh mol mai Juventus team tana loin lanto Cuadrado point huthar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga an zone chu changin Cuadrado chuan Ronaldo hi kangai dana chun a thaber ania discipline hian talent hi chu a hne hlein ka hria Ronaldo hi a discipline a tha ma a inwong uluk bok talent ro pui tak aneya a talent te phautur hianin a discipline a tha to ka chumi chu a hlen chuak tha hle bokin ka hria talent nei sa hrim kan ti ang chi kha anilova ma se discipline thatle atum ru na hian ani hi chu avor sang ane talent nei tha kan ti kan soidon chan mi tam tak anom thei anga chung ho ai chuan discipline tha Ronaldo hi a tha zokin ka hria ti hian Juan Cuadrado chuan asoi Arsenal lampoin ni sang khan thu tharon nei vele ta hian transfer kongka loin hong tura Davide Bartasage chu senglu antum ngei thu puan ania AC Milan left back
Palo Maldini chuak thar ti amhinglem an phua sak hi senglu an tum ngei thu an soi hemi chungchang hi Sky Sport lampoin an tar lang chuai towa Arsenal lam hian Davide Bartasagi hi an senglu thut arinom chho tran ta hle hetiang kara hian Real Madrid azom no be sei phak lo mai Endrick point club thar anei ta season khat chunga tan Lyon team chan lona an ho thu puang hin January thathar bera Lyon team hi azom ngal don ane Endrick po hian engkim aron ti chiang towa Twitter kaltlangin Lyon team jersey ahak na tepo aron tar lang to ane number 9 ahado na Real Madrid a khel na mun chang lo hi Lyon a hian a that thei kan be sayem le a ngeta senglu theina danero an ziak lo thung Super Mario Balotelli point club thar anei don ti a chiang vele ta Saudi Pro League club Al-Ettifaq chun an senglu tur thu an puang ha kumsang ni somni pariat thlengdai contract an zepui tum kumsang ni somni pariat thlengdai contract zepui an tum thu an puang Mario Balotelli hi tundin muna club khelna anei lo meka Al-Ettifaq lama hin kan munge don ta a ang hle Talksport in Atarlan danin Manchester United point ni zang khan thu thar an neya English club lian tena senglu tuma an hel chau na sat mai yan demon chu senglu an tum ve tak thu puan ni hian demon senglu tur hian sumpo the chhuanwal an tum ane tundin mona yan demon ta hlut na hi pau million somriat vel ni turangai aneya kumsom pakwa chawa upa alani bok nen club dangte makhalin Ivory Coast international player hi United team hian an senglu thut tepo arinom Liverpool lampoin antlar malam thuam chak antum do na Igor Thiago chu senglu antum thu puan ni hian Alexander Isak ain hliam box sia chumi mun ruak lo lu khatu turatan chuan transfer kongka lo in hong tura Brentford forward season kalmeka chetra mai hi senglu antum don ta ane kumsom ni pali chawa upa alani ya Brentford tan komin season a chetra le nge Liverpool team hian an mutai zui ta viawa senglu antum don ta ane Chelsea le Arsenal lampoin ni jang khan thu thar dang ron nei vele ta hian classic transfer kongka loin hong tora Marcel midfielder Darrell Bocola chu senglu antum thu puan ania France midfielder kumsom pariat leka upa senglu tur hianin club pahni te hen tran anlak tur thu an soi Darrell Bocola hian du tu anei lian khop maya tundin mona Chelsea le Arsenal mai ba ka Newcastle United point senglu an du thu an lo soi ve to bok a hlut nei chiang taka soi om lo ma se aman hi atlom che zok lo turangai ani thong Liverpool lam point thu thar nei chun zom zelin ni zanna ma khan team tokin atarlan dan chun antlar malam thom chak an tum na konga Igor Thiago ba ka khan Alexander Sørloth chu senglu an tum thu puan ani zui le ta thowa Atletico Madrid a hlim lutuk to lawang an soi mek hi an senglu antum don ta ane kumsam thumau pa Alexander Sørloth hi Norway in World Cup an khel thein turata na mitrangkai kha ani hia chuti rualin Atletico Madrid a number 9 role play nema se a hlim lutuk lo nin an soi mek hemi wanghin a chuarin na alian chho tran khop maya club dang nen te po soizom an lo hle Liverpool team an ron lang vele ta zok maya club dang te hnolin Liverpool hi athan mai te po arinom Sir Alex Ferguson point thu thar aron nei vele ta Portugal team Ronaldo khel mek na chu ada sang hle Sir Alex Ferguson hi chuan Ronaldo hi afapa angkhan ayan miawa hetiang asoi po hi a om veu mai Sir Alex Ferguson chan tun hlaya mediaten anzo na changin FIFA World Cup kum thar khel tura Cristiano Ronaldo le anram Portugal te an champion ngei do na final a Brazil team nen an champion karing ane hei hi Atlantic ngei po karing bok tundin muna changkho vela football tra han soidon ta ila Brazil le Portugal hi anni ngei yang anni pani final a anin machon karinga Portugal an champion ngei po karing bok ti hian Sir Alex Ferguson chuan asoi hei mai ba ka hian Sir Alex Ferguson chun alo en kol to United team chungchang apo angai dan soi lein Sir Alex chuan tundin muna he team hian harsat na antok me ka an harsat na hi chin fel po har sa hle yang
ma se karin tlat chu he team hian champion no moi an choi le dona an tho chuak le ngei don ani champion no moi kati khan Premier League bi khi ani ya he team hian he no moi hi an choi le ngei yang ti po ka be sei tlat ani engtika emo chuan United team tak tak hi kan hmu le ngei yang ti hian Sir Alex chuan asoi ole hati chin hatun tumatan ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thuka sei tak meu ani like share le subscribe numa han tan min han la pui le ula thungai nom tak te nen in mu chho le zel te po kan tum don nia atira ka sei tak khan naktuk le atuk le hit so Christmas le roi ni te ni vain karonda thei don lova kaushan lama kan boy ve deuh don awangin in mi hriat thiam na kan dil ani ye in rin ni lama te chon ronda thei hram kan tum anga kar le lama tang phei chuan kim chang tak te point da chho le zel kan tum don nia